Yes, reka nongere mbasuhuze mbahe ikaze mwese tubana hano kuri Ibakwe Media TV. Reka turebere hamwe ibiri kuvugwa ku mutekano ku butaka bw'Iburasirazuba bw'igihugu cya Kongo, dusangira impamba amakuru agezweho hazindutse avugwa. Uramenya byinshi baranatwe rero kuva ku munota mbere kugera ku wanyuma usobanukirwe FARDC iri mu mujyi wo gusenya FDLR. Ni ikibazwa n'abatari bake nyuma yuko amasezerano ya Washington abishimangira cyangwa se abisaba ariko bikarengwaho. Aka kanya turaje tubirebere hamwe. M23 imaze iminsi irekura uduce tw'ingenzi muri Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko muri teritwari ya Walikale ndetse na teritwari ya Rubero. Ariko kandi uyu mutwe waje gutera utwatsi byo kuva mu bice bimwe na bimwe wagiye urekura mu minsi yashize, cyane cyane nizo nkuru zavuzwe cyane muri iki cyumweru cyumweru dusoje. Bikavugwa neza ko M23 ibice yarekuye atari uko itsinzwe cyangwa se yarashweho, ahubwo ko arandi mayeri. Uyu mutwe wa M23 ku munsi w'ejo twabigarutseho, Lawrence Kanyuka yabivugagaho avuga ko muza kukurekura ibice. Uyu ni umuvugizi mu bya politike, avuga ko ibikorwa birimo kugaragara muri iki gihe ku mirongo inyuranye yo ku rugamba bijyanye gusa n'ihinduranya risanzwe kandi ry'amayeri y'urugamba ry'imitwe ya M23. Abasesenguzi nabo hari icyo baje babivugaho. Nino cyenje ngo mabwira hangaha gatanu ku kandi muhunzwe iyobera. Imyemerere rero tubane kuva ku munota mbere kujya ku wanyuma, tubane muri amakuru. Ndakumenyesha ko FARDC yakomeje kurasa mu bice bituwe cyane iminembwe. Aka kanya amakuru aturukayo ateye agahinda cyane mu minembwe. Ku munsi w'ejo narabwiye ni ntabwo bizigera bucya batarayirwa ntambe, ndavuga bariyo, kubera ko drone z'igisirikare cya Kongo hejuru mu kirere zirarikoze ariko no hasi ku butaka zarikoroje. Reka turebere hamwe aka kanya amakuru mabi cyane aturutse ahangaha muri biriya bice. Ni mu gihe ku munsi w'ejo twari twabwiye ko nabwo byongeye kuba bibi cyane, tubabwira ko ibitero bya drone byongeye kubura ndetse intambara ikomeza gufata indi ntera muri ziriya axe za minembwe. Ni muri teritwari ya Fizi, ni muri Kivu y'Amajyepfo, abariyo bararera yo kwarika, abari Uvira impungenge ni zose baravuga bati ubundi ibintu biragana he imurengeho munyabuneka. Ibyaho biratangaje cyane. FDLR, Wazalendo, FDNB ndetse na FARDC hasi ku butaka barikoroje, hejuru mu kirere drone nazo ziri kumishagira ibibombe ku mihana y'abaturage. Bimeze bite? Hanyuma turanyarukira muri Fizi mu nkengero za Uvira. FARDC yafashe icyemezo gikakaye ku barwanyi ba Wazalendo muri teritwari ya Fizi. Iki cyemezo rwose uraza kukimenya hangaha tubane gatanu ku kandi. Hanyuma ikindi tuza kuba twibandaho muri aya makuru, Ikarehe amarira n'amariba, nkuko amakuru yakomeje kugenda bigarukaho. Ubwo ndavuga mu binyamakuru bitandukanye byagiye bitangaza iyi nkuru, byavuze uburyo ingabo za Kongo zishe zinakomeretsa abaturage benshi. Imibare ikomeje kwiyongera, ndaje mabwira aho bigeze aka kanya, hanyuma nanababwire uko situation imeze muri Karehe ahari muri Kivu y'Amajyepfo. Ni Tshisekedi Felix, perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yijeje abanyekongo ko Amerika igiye kumwubakira igisirikare karahabutaka. Hashize iminsi tubabwiye ko Amerika nyuma yuko muri za 2012 yari yarafashe icyemezo cyo guhagarika imikoranire n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amerika yarahagaritse ubufasha yahaga igisirikare cya Kongo bijyanye mu by'ukuri n'imyitozo ya gisirikare yatangwaga kuri FARDC itanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko kubera ko Amerika igira amategeko agenga ibisirikare hirya no hino ku isi, aho bavuga bati rwose igisirikare cyinjiza abana mu ngabo mu buryo butemewe n'amategeko, rwose icyo ngicyo tuzahita tugifatira ibihano. Aka kanya rero ngo FARDC yikubisa agashyi, ishobora kuba rwose ngo yakongera guhabwa ubwo bufasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tshisekedi rero nawe yabiciyemo amarenga avuga ati Amerika igiye kunyubakira igisirikare gikomeye karahutaka. Akaba rero hari n'ahashingira icyizere cy'uko ngo azarwanya imitwe imuzengereje, ubwo avuga M23. Reka nze mbabwire ibyo ari byo gatanu kuri gatanu. Hanyuma turanyarukira mu gihugu cy'u Burundi tubabwire nyuma yuko Alain Guillaume Bunyoni wari wafungiwe mu by'ukuri ibyaha bitandukanye, tuza kubibutsa ahangaha. Perezida Ndayishimiye akavuga ati rwose ntago nzigera mufungura keretse ngazasohoka muri gereza agiye gushyingurwa. Aya ni amagambo Ndayishimiye yagiye avuga ati rwose ntago Bunyoni azigera afungurwa. Ahangaha byaratunguranye cyane kumva ko Bunyoni yafunguwe.
nubwo yararwariye cyane muri gereza hariya Igitega. Aka kanya uraje umenye byinshi byari byahishwe. Uribaza utese byagenze bituraje umenye uko byagenze kugira ngo Ndayishimiye wari wararahiye ko Bunyoni azarekurwa ajya mu mva yagiye niki cyatumye Ndayishimiye ava ku izima. Ndaje mbabwireho 5/5. Ndayishimiye ariko ugeramiye kubera ko murabizi ko umuyobozi wa AU. Ndaje mbabwire ibigezweho aka kanya muri Loni muri rusange. Ndayishimiye ngo yisha amategeko akomeye ajyanye na kandidatire ya Macky Sall muri Loni. Reka nze babwire usitese Ndayishimiye yisha yahe mategeko. Uraje yamenye hanyuma yibaza impamvu umuntu nk'uyu akora ibintu nk'ibi. Abantu benshi byabayobeye turaje tubivi muzini muzingo. Akari mu nda ya FDLR impamvu atari umutwe wo gukerensa. Uraja ibi byose ubimenya ahangaha. Hanyuma ariko ndanakubwira tugikomoza kuri FDLR ngo Kongo yabigiye gutangira ibikorwa byo kurandura uyu mutwe witwaje intwaro ugamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ese bino ukuri ko Kinshasa ikorana na FDLR mu majyanamaza cyangwa se muri byose? Reka nze babwireho 5/5. Ndabwira ku ruzinduko rwa Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva Justin yakiriwe na Perezida Faustin Archange Touadera. Reka nze mbabwire ibyari byo. Hanyuma ariko kandi ibi byose turabivimuzi tunyarukire mu yandi makuru ari kuvugwa cyane muri Zaituri. Abarenga 300 bashimuswe na ADF mu bitero bikomeje gukaza umurego mu bice bigiye bitandukanye. Nimyemerere tubane mu buryo burambuye aya makuru yose tuyavimuzi 5 ku kandi. Nongeye kuba ikaze ndetse mbibutsa ko binoroshye cyane gukomeza kwibandira natwe hano kuri Ibakwe Media TV. Ni subscribe nyaboneka cyangwa se sabone ubundi bindi nta kindi ubusabwa uretse kubiduharira. Reka duhere muri access za Minembwe. Mbabwire ibiri gutangarizwayo. Ahangaha Iminembwe kiri kuvugwa niki ni ibitero bya FARDC ndetse na coalition birumvikana byongeye kugabwa ku baturage b'Abanyamulenge bageramiwe cyane ku munsi w'ejo hagati ya saa 2:45 ndetse na saa moya hagati ya saa moya na saa 2:45 z'amasaha y'igitondo. Birumvikana ko ibintu byari bikomeye cyane ahangaha. Byari tariki 30 Werurwe ihuriro rya Kinshasa ryateye ibisasu bitarobanura hariya muri biriya bice hakoreshejwe drone z'ubwiyahuzi. Ni ibice byibasiwe cyane cyangwa se ni ibitero byibasira nkana uduce dutuwe cyane twa Mikenke ndetse na Gakenke ni mu misozi ya Minembwe. Hashyizwe hanze itangazo rya Alliance FF Congo M23 rivuga ko iki gitero cyangwa se ibi bitero ari ukurenga ku buryo bukabije ku mategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu. Byongeye kandi saa 12:15 z'umugoroba ku itariki 29 Werurwe nabwo iryo huriro ryangije mu mujyi wa Shangi. Ryinjiye mu mujyi wa Shangi utuwe cyane muri teritwari ya Karehe iherereye muri Kivu y'Amajyepfo, aho iryo huriro ryisha abaturage b'inzira karengane 7 rinakomeretsa abandi bagera kuri 20. Ibyo ni bikubiye mu itangazo Lawrence Kanyuka yashyize hanze. AFC M23 ikomeza ivuga ko ububwicanyi bwaherukaga kwiyongera bundi bushya ngo bumaze gukorwa kandi bugaragaza umugambi ugaragara go kubiba iterabwoba mu baturage. Ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kwanga nkana gushyira mu bikorwa ibyo bwiyemeje ubwabwo. Hanyuma mu kurenga ku nshingano zayo ngo leta ya Kinshasa ikomeje gufatanya n'abagizi ba nabi b'umutwe wa FDLR ikanabashyira mu nzego zitandukanye. Bikaba bigaragaza umugambi uteye isoni wo guhungabanya umutekano w'abaturage ndetse n'iterabwoba. Ibi ni bitangazwa bikubiye mu itangazo AFC 23 yashyize hanze. Hakivugwa ubwo murumva ko mu itangazo Lawrence Kanyuka yavuze cyangwa se yashyize hanze yakomoza ku bitero byo mu Mikenke hariya Mikenke ndetse na hariya mu Minembwe. Birumvikana ahangaha yanakomoje kuri ibi ngibi bya Karehe. Ikarehe abantu baho ndakeka ko n'ubwo wari bwose ejo coalition yakoze amahano. Reka mbivuge gutyo, ingabo za Kongo zakoze amahano ziri kumwe na Wazalendo, kandi birumvikana ko na FDLR itaburamo. Ntihavugwa indi support y'izindi ngabo. Murabizi ko coalition yari ngari, ariko biravugwa ko ari FARDC, Wazalendo ndetse na FDLR.
ahangaha hishwe abantu barindwi mu gace kitwa Shanji ko muri teritwari ya Karehe ni muri Sud Kivu biciwe mu gitero bagabweho n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Umutwe wa M23 rero wabitangaje. Laurence Kanyuka nibyo yakomozagaho muri iriya tangazo twavugaga, ariko nyaboneka ibi ni bigaragaza ko ntabwo abaturage bicirwa mu Minembwe gusa, ntabwo bicirwa Uvira gusa, ntabwo bicirwa hehe na ahubwo no mu bindi bice bitandukanye bitanavugwa cyane birimo ubwicanyi budasanzwe nk'aha Shanji. Abaturage baravugwa ariko ari barindwi, ariko wumve ubwoba bujyateye mu baturage ushaka kuza gutuma hari nabicwa n'ubwoba kubera ko biteye ubwoba. Abishwe nk'uko M23 yari yabivuze barimo uwitwa Shadai Ndagije, barimo uwitwa Bisengi Mpenze, harimo Gitinywa Etienne, harimo Gashimye Hitimana, harimo Daniel Hategeka, harimo Ndayambaje Muhire ndetse na Yaradukunda Nsanzu Muhire. Igitero kiciyemo abandi bantu kandi cyanakomerekeyemo abandi barenga 20 nkuko uriya mutwe ubivuga, uriya mutwe wa Alliance Fleuve Congo 23. Nkubwo Laurence Kanyuka yavuze ko ubwicanyi bwongera ingaruka mbi kandi bugaragaza umugambi wa Tshisekedi wo gushyira iterabwoba mu baturage. Reka mbasubiramo amazina y'abishwe wenda akumva muzi. Uwishwe cyangwa se abishwe nkuko ari barindwi barimo Shadai Ndagije, barimo Bisengi Mpenze, Gitinywa Etienne, Gashimye Hitimana, yitwa Gashimye Hitimana, hanyuma Daniel Hategeka, harimo Ndayambaje Muhire ndetse na Iradukunda Nsanzu Muhire. Hanyuma abo ni barindwi bishwe, hari na 20 rero bakomerekejwe nkuko aya makuru abigaragaza. Hanyuma ubwo abakomeretse reka tubifurize gukira, hanyuma abapfuye tubifurize iruhuko ridashira, abasigaye ubwo nabo mu miryango tubifurize gukomera kubera ko mu by'ukuri nta kindi twarenzaho. Gusa ni ibintu biteye ubwoba cyane n'intimba ku baturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ijwi ryose rirangura rikabasha kugeraho rigera, nyaboneka ryakabaye rivuga amarorerwa ari gukorwa na Tshisekedi mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma mu bice bitandukanye umutwe wa M23 umaze iminsi ufata ibice ukabirekura bigatungurana cyane kandi ukabirekura nta mirwano ibayeho. Hanyuma inyuma y'ibikorwa bivuga ko kuva mu bice, ubwo niko nabivuga, M23 ishobora kuba iri kongera imbaraga, ishyira abasirikare mu myanya yabo ndetse ikanongera ingufu mu rwego rwa politiki. Ibi ni by'abari gusesengura bavuga bati ni iki kigamijwe, kuko M23 ku munsi w'ejo kurekura ibice twababwira urutonde rw'ibice yagiye irekura za Kipese hariya muri teritwari ya Walikale n'ahandi hagiye hatandukanye. Hanyuma ariko ntabwo ari ukurekura ibyo bice kubera ko batagifite ubushobozi bwo kubirindira umutekano. Nyaboneka iki ndagira ngo abantu bacyumve neza, ahubwo abasesenguzi bari kuvuga ko bifite impamvu ikomeye. Ubwo ibice byarekuwe wenda nakwibutsa ko ni Peter Congo na Bunyatenge biherereye mu burengerazuba bwa Kirumba ni muri teritwari ya Rubero ndetse no muri Minova mu karere ka Karehe. Hanyuma muri Walikale abarwanyi ba M23 kandi barekuye utundi duce tw'ingenzi cyane ngo Mpeti, bikavugwa ahaza Kateku, Bukumbirwa, Rusamambu. Aha hose rero bikavuga ko ni muri groupement ya Ikobo ngo M23 yahakuye ingabo, izindi ubwo zikagenda nyine ziva muri izo position zerekeza Ibuleusa, izindi zijya za Miliki muri teritwari ya Robero. Hanyuma ibyo byose ariko benshi bakavuga bati izo ni reprise strategique, ntabwo ari ukuba M23 itabashije cyangwa se itakibashije kugenzura ibyo bice mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ubwo bakabyita ukundi rero. Ariko kandi ikigezweho nuko aka kanya ku munsi w'ejo twabwiye ko uyu mutwe wari wasaga nk'uwasohoye itangazo ku mpamvu muzi yifatwa ry'iyi myanzuro yo kurekura ibi bice. Bakavuga bati ntabwo kuva mu birimwe mu bice twafashe ari ukuba twatsindwa cyangwa se kuba twarekera ngo ibice tubifate gutyo gusa nkaho ibyo bidashinzwe cyangwa se bidakwiye kurindirwa umutekano, ahubwo M23 yo mu marenga yaciye
mu by'ukuri mu butumwa bwashyizwe ahagaragara kuri X yahoze ari Twitter, Lawrence Kanyuka uvugira uyu mutwe mu bya politiki yagize ati ibikorwa birimo kugaragara muri iki gihe ku mirongo inyuranye yo ku rugamba bijyanye gusa n'ihinduranya risanzwe kandi ry'amayeri y'urugamba ry'imitwe ya M23. Ahangaha rero ndagira ngo bise noneho nibisobanuka neza, hanyuma abantu rero ku rundi ruhande bakaza bijyanye n'ubunararibonye bafite ku makuru aba ari kugenda avugwa mu karere n'ibyo bagiye babonesha amaso yabo cyangwa se bumvise bagakora ubusesenguzi. Kuba M23 yava mu bice igenzura bivuze iki? Iki nicyo nshaka ko umenya muri iyi nkuru kugira ngo ugire icyo uturamo, ariko kandi unaduhe ibitekerezo. Mu burasirazuba bwa Kongo intambara ikomeje guca ibintu, M23 ikomeje kwesurana n'igisirikare cya Kongo. Bifatwa na benshi rero nk'ibintu bigoye cyane ko byakemuka kubera ko ibyo Kinshasa isabwa ntibikora, ariko kandi ibyo M23 nayo isabwa abo ku ruhande rwa Kinshasa bavuga ko itabikora, nubwo yo yigamba ko cyangwa se itangaza ko ibikora kandi ikabikora yishimye. Ubwo rero icyakora Murasirazuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva kwa M23 mu duce tumwe na tumwe yari yarigaruriye, akenshi bifatwa na benshi nk'ibimenyetso byo gutsindwa, kuko icyakora ibi bishobora kuba ari ukwibeshya gukomeye, ahubwo bishobora kuba ari uburyo bwo gushimangira ibirindiro mu mayeri ya gisirikare no gukomeza ingamba zo guhangana mu rwego rwa gisirikare ndetse na politiki. Reka turebera hamwe impamvu ari amayeri ya gisirikare. Iyo umutwe witwaje intwaro uvuye mu gace wagenzuraga, bamwe bahita babifata nk'ikimenyetso cyo gutsindwa, ariko kubirebana na M23 siko bimeze buri gihe. Aka kanya nagira ngo bibamenyesheho, kuko mu mayeri ya M23 uyu mutwe wagaragaje ko udashaka gufata buri mudugudu ngo wegukane, ahubwo ihitamo kugumana uduce tw'ingenzi mu bya gisirikare utuzwi nka uduce turi strategique. Noneho ibi bituma mu by'ukuri ubasha kubungabunga ibikoresho no gukoresha neza amayeri ya gisirikare ndetse no gushyira imbere politiki mu gihe ugabanya umutwaro wo kugenzura uduce tutari ngombwa cyane ubwo aho urwanira birumvikana. Byongeye kandi Murasirazuba bwa Kongo intambara ntishingira gusa ku bwinshi bw'ubutaka ugenzura, ahubwo ishingira cyane ku kugenzura ibirindiro by'ingenzi. Umutwe twaje intwaro ukaba ushobora kuva mu gace ariko ugakomeza kugenzura urujya n'uruza rw'abantu, intwaro, ibicuruzwa ndetse yewe n'amakuru. Bityo M23 ntishyira imbere kwagurira abantu hose, kwagurira ibirindiro ahantu hose, ahubwo yibanda cyane ku kugenzura uduce tuyifasha kugena umuvuduko w'intambara. Ahangaha mubyumve neza. Nanone kandi igitutu cya leta mu duce dutuwe cyane tumwe na tumwe, ibitero bya FARDC, ibikorwa by'imitwe ya Wazalendo ndetse n'uruhare rw'ibindi bihugu bishobora gutuma AFC M23 iva mu duce yari irimo. Ni muri urwo rwego rero ku rundi ruhande kuva mu duce bishobora kuba uburyo bwo kwirinda kugotwa, kugabanya igihombo no kubungabunga ubushobozi bwo kugenzura uduce tw'ingenzi. Ibi rero ntibivuze gutsindwa, nagira ngo mubyumve neza. Reka turebera hamwe uburyo ari n'impamvu za diplomasi ku rundi ruhande, kuko kuva mu duce kwa M23 bishobora no kugira uruhare rukomeye mu bya politiki na diplomasi. Ku ntambara ikurikiranwa cyane n'ibihugu bikomeye byo mu karere, abahuza b'Afurika n'abafatanyabikorwa bo mu burengerazuba bw'isi murabazi, kuva mu duce tumwe na tumwe bishobora gutanga ubutumwa bwihariye. M23 ikaba yatsinze cy'umutwe. Uyu mutwe ushobora kwigaragaza nk'uwiteguye ibiganiro, dore ko bavuga ko rwose barekuye ibice kandi ko bagomba kuganira na guverinoma Kinshasa, ntibikorerwe gusa idoha muri Qatar nk'uko bimaze iminsi, ahubwo bati ni Geneve tuzahahurira, nabo barabivuga ubwabo. Rero uyu mutwe ushobora kwigaragaza nk'uwiteguye ibiganiro, ukagaragaza ubushake bwo kugabanya ubushyamirane ndetse no gufatanya mu gushaka umuti w'amahoro. Bishobora kandi kujya cyangwa se bishobora kuba igikoresho cya gisirikare cya diplomasi, kugabanya igitutu mpuzamahanga nabyo bikabaho, no gushyira imbere ibiganiro ndetse no gushyira igitutu kuri leta ya Kinshasa nk'ishobora kugaragara ndabivuga gute, nk'ishobora kugaragara nk'ihakomeje imirwano. Noneho rero reka dusoreze kuri iki kivuga ko muri make gusubira inyuma kwa M23
kugaragaza ukuri ku ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, hanyuma kwigarurira ubutaka bwinshi si byo by'ingenzi buri gihe. Icy'ingenzi ni ukugenzura ahantu h'ingenzi mu bya gisirikare ndetse na politike, bityo kuva mu gace bishobora kuba igiciro cyo gushimangira ibice by'ingenzi ndetse bikaba n'iturufu yo kujyana ku meza y'ibiganiro muri icyo gihe. Muri make kuva kwa M23 mu duce yarimo bishobora kuba ari uguhitamo neza aho ingenzi bagomba kwibandaho. Ibi rero bigashimangira ingamba zo kongera kwiyubaka, guhinduranya ingabo ndetse no kongera imbaraga mu rwego rwa politike. Hanyuma reka tuve ahangaha kuri ingingo, ndagira ngo mwumve neza. Ubwo ngira ngo namwe mwatanga ibitekerezo niba hari icyo mwumva bibunguye icyo M23 yakoreye biriya byose. Nyaboneka aba bantu bagira abacurabwenge bashaka kwicara ko bati noneho nagoma ni muyirekure, ukamona biratunguranye rwose, ugasanga nagoma barayirekuye. Ni ibintu bishoboka cyane. Reka tugaruke muri Fizi naho turebera hamwe ibiri kuvugwa muri Kivu y'Amajyepfo. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyafashe imyanzuro ikomeye cyane, bisa nkaho byatunguranye mu by'ukuri. Birumvikana igisirikare cya Kongo ngo cyafashe icyemezo gikomeye, gisaba abarwanyi bazwi ku izina rya Wazalendo kuva mu mujyi wa Baraka no mu bice bikikije muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo. None iki cyemezo rero cyakurikiwe n'andi mabwiriza akakaye abuza aba barwanyi gutembera bambaye imyambaro ya gisirikare cyangwa se bitwaje intwaro mu duce bagenzura. Iri tegeko bigeze kuritangaho muri Goma ubwo bayigenzuraga mu myaka ishize, none na Baraka bigenze bityo. Iri tegeko kandi ryafashwe mu gihe uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukomeje kugaragaramo umutekano muke uterwa n'imitwe yitwaje intwaro itandukanye, aho FARDC igaragaza ko ishaka kugarura ubuyobozi bwuzuye bw'ingabo za leta ndetse no gukumira akavuyo gaterwa n'imitwe basanzwe bakorana ya Wazalendo na FDLR idafite imiyoborere ihamye. Nubwo bimeze bityo ariko iki cyemezo cyateje impungenge zikomeye ku baturage bo muri ako gace ka Baraka ndetse n'umuyobozi w'imitwe ya Wazalendo, bavuga ko bashobora kuba bari gukurwaho mu buryo bworohereza abanzi kwigarurira utwo duce. Hari n'abagaragaza ko iki gikorwa gishobora kuba gifite inyuma yacyo umugambi wo kurekura Fizi na Baraka bigashyirwa mu maboko y'imitwe irwanya ubutegetsi bwa Kinshasa nk'uko ubuyobozi bwa Wazalendo bubivuga, bikaba ari ubugambanyi bwa FARDC. Ubwo rero abayobozi bamwe ba Wazalendo batangaje ko batishimiye iri tegeko, bavuga ko ritita ku ruhare bagize mu kurinda abaturage n'ubusugire bw'igihugu mu gihe ingabo za leta zari zifite intege nke mu bice bimwe na bimwe. Rero bagaragaje ko ngo bashobora gutegura imyigaragambyo ndetse bagatangaza iminsi yo gufunga umujyi mu rwego rwo kwamagana icyo cyemezo. Bisobanuye ko Baraka bishobora kuza kurangira habayeho imyigaragambyo ikomeye. Ubwo rero mu rwego rw'amateka Wazalendo n'abarwanyi bahoze mu mitwe itandukanye ya Mayimayi kunze kwibasira abaturage no kwica, gusahura no guteza akavuyo mu bice igenzura. Uyu mutwe wa Wazalendo kandi wagiye ushyigikira FARDC mu bihe by'intambara bitandukanye, cyane cyane mu guhangana na M23 na MLDP twirwaneho, aho ugenda ugaba ibitero mu mihana ituwe n'abanyamulenge mu misozi y'Imulenge muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'ahandi, nk'uko natwe ubwacu twatangiye tubigarukaho. Hanyuma aho ni muri Fizi, ni muri Kivu y'Amajyepfo. Tugaruke ku mutwe wa ADF n'ibyo ukomeje gukora, ariko tunarebera hamwe ibya FDLR. ADF NALU uyu nguyu ni umutwe urwanya ugendera ku mahame ya Islam ukorera mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kandi urwanya ndabivuga gute, urwanya Uganda, unahungabanya umutekano w'abaturage mu burasirazuba bwa Kongo mu buryo bukomeye. Umutekano ukomeje kuzamba, birumvikana. Inyeshyamba za Allied Democratic Force zongeye kugaragaza ubukana bw'ibigitero bikomeye, aho mu minsi ibiri gusa abasivile barenga 300 bashimuswe mu gace ka Irumu, ni ku muhanda uhuza Mombasa ndetse na Komanda, ni mu ntara ya Ituri. Ibiteye impungenge cyane. Amakuru rero aremeza ni amakuru yemejwe n'amasoko atandukanye arimo n'ibitangazamakuru byo muri ibyo bice. Haragaragaza ko ibitero byabaye mu buryo butunguranye kandi buteye ubwoba, bikomeje gushyira abaturage mu kaga gakomeye na magingaya. Ibi bitero kandi byatangiye kuwa gatandatu ndetse bitangira mu mudugudu wa Babungwe, aho inyeshyamba za ADF zashimusa abasivile bagera ku 100, ndetse benshi muri bo bakaba ari abahinzi bari mu mirima yabo ya buri munsi. Ndetse bukeye bwaho nanone ku
cyumweru mu gitondo izi nyeshyamba zongeye kugaba igitero karabutaka mu gace ka Lomalisa, aho ngo zabanje kurasa amasasu menshi kugira ngo ziteze ubwoba abaturage mbere yo gushimuta abandi basivile barenga 200. Nyuma y'ibitero rero ibikorwa by'urugomo byarakomeje mu duce twa Mabukulu ndetse na Masoli, aho abaturage bavuga ko babayeho mu bwoba budasanzwe, benshi bakaba barahunze ingo zabo. Usenga wese nasengereye abari mu bice bya Irumu birimo ADF, murumva ko abantu 300 misi mike gusa igera kuri 2 nahita nageze, ni abantu benshi cyane ndetse n'ibintu biteye impungenge cyane. Hanyuma rero ikindi twavuga dukomoza kuri FDLR, biravugwa ko guverinoma Kinshasa ishobora kuza gutangira gusenya FDLR. Birashoboka ko rwose Kinshasa yatangira gusenya FDLR, nubwo abenshi bavuga bati birashoboka se, ariko se byakorwa se Tshisekedi yabyemera se, icyo cyemezo yagifata ashingiye kuki cyangwa se byaturuka kuki? Rikamaze bagire ko kuri ubu Perezida Tshisekedi yiteguye ubufasha bwa Amerika mu kubaka igisirikare cya FARDC gikomeye. Yanabikomoje rwose ejo bundi mu mpera z'icyumweru gishize, ubwo yahuriraga mu mujyi wa Bandundu n'abatware gakondo mu ntara ya Kwilu, akomoza ku masezerano igihugu cye giherutse gusinyana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Trump mu by'ukuri yasinyanye na Perezida Tshisekedi, cyangwa se guverinoma ya Kinshasa yasinyanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo rero akomoza kuri aya masezerano igihugu cye cya Kongo giherutse gusinyana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yerekeye ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, Tshisekedi yavuze ko mu by'ayo masezerano azafasha Kongo harimo no kubaka igisirikare gikomeye. Yabwiye abatwari gakondo ati ikintu cyiza ngira ngo mbabwire ni icyerekezo igihugu cyacu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu bufite, ati ni icyerekezo cy'igihugu cyacu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati ubu bufatanye ni ikintu cy'igiciro. Ati mubwire abaturage bacu ko ubu bufatanye bugiye kudufasha gushyira iherezo ku kajagari kose kari muri Kongo. Abanyamerika bagiye kudufasha mu bya gisirikare kugira ngo twubake igisirikare gikomeye kizarinda Kongo n'abanyekongo. Uyu ni Tshisekedi yizeye ubufasha bwa Amerika ngo FARDC ibe ntanyeganyezwa. Tshisekedi kandi yavuze ko abanyamerika bari mu nzira yo kujya gushoza nangiye kuvuga ngo gushoza intambara, ahubwo ngo gushora imari muri guverinoma muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo guhakaza abaturage bakiriya gihugu. Ibi byose rero Tshisekedi nibyo yabwiye abo batware gakondo, nk'ubibereka ko rwose ubushomeri buri hafi gushira. Agira ati kandi abanyekongo bazazana amafaranga, abanyamerika bazazana amafaranga yabo kandi barashaka gushora imari muri Kongo. Bagiye kubaka imihanda, bashinge sosiyete z'ubucuruzi kandi hazabaho akazi, ubuzima bw'abana bacu buhinduke. Tshisekedi agasaba abatware gakondo kugira ibyiringiro by'ibyo yababwiye ndetse no kubyumvisha abaturage. Uyu mugabo kandi yagaragaje ko abanzi ba Kongo bifuza ko intambara iri muri iki gihugu ikomeza kugira ngo bakomeze gusahura umutungo kamere wacyo, gusa avuga ko ibyifuzo byabo biri mu nzira yo guhinduka amateka. Uyu ni Perezida Tshisekedi rero. Reka turebera hamwe bya FDLR, nabyo byakomeje kuba gaterera nzamba kanyina wa nzamba. Kakanya FDLR ikomeje gushoberana cyane, ihora ifite akayiri mu nda kataramenyekana, ariko ibyo ko byagenda kose hari ibyo tugenda tumenya, ngira ngo tunarebere hamwe muri aya amakuru. Kinshasa irashaka kurandura FDLR. Ingabo za Kongo rwose zigiye gutangira ngo kwambura intwaro umutwe w'iterabwoba FDLR ugizwe n'abarimo abahoze ari abasirikare ba ex-FARC n'intera hamwe zakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Hashize imyaka myinshi u Rwanda rugaragaza ko umutwe wa FDLR ukorera mu mashyamba yo mu burasirazuba bwa Kongo ngari ikibazo gikomeye cyane ku mutekano w'igihugu, kubera ibitero wagiye ugaba mu bice binyuranye by'igihugu bigahitana ubuzima bw'abantu. Umutwe wa FDLR ukaba ushingiye ku ngengabitekerezo ya jenoside ndetse yakwirakwijwe cyane mu karere hose. Uvuga ko rero ushaka gukuraho ubutegetsi mu Rwanda. Gahunda y'ibikorwa by'ingabo CONOPS iri mu masezerano y'amahoro
y'amahoro u Rwanda na Kongo byasinyiwe Washington bifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ivuga ko gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho zibanzirizwa n'ibikorwa by'ubutegetsi bwa Kinshasa byo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Ubwo rero ambasaderi w'u Rwanda muri Loni Martin Ngoga ejo bari ku 26 Werurwe yabwiye akanama ka Loni gashinzwe umutekano ko FDLR atari umutwe nk'indi mitwe isanzwe, agira ati FDLR ntabwo ari umutwe witwaje intwaro usanzwe, ni umutwe w'abajenosideri washinzwe n'abasigaye mu bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 kandi ingengabitekerezo yayo ntiyahindutse. Ku Rwanda rero iracyari ikibazo by'umwihariko ku bibazo igihugu cyanyuzemo nk'ingaruka z'ingengabitekerezo yayo. Uyu mutwe kandi umaze imyaka 30 ushyigikiwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ndetse mu myaka ya vuba rwose leta ya Kinshasa yawuzamuye mu ngabo zayo mu by'ukuri bafatanya kurwanya AFC 23. Ibyagiye biba rero na kamaramaza. Yes, hanyuma ikindi twavuga cyangwa se ikindi twakomozaho tutarava ku bya FDLR. FDLR ifite umugambi, ndetse umugambi ihora ityaza uko bwije nuko bukeye, badahwema gutyaza. Ahangaha rero iyi FDLR, uyu mutwe amateka yawo murayazi, ariko uyu mutwe umaze igihe kinini mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Kongo ukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, nubwo hari abirengagiza nkana ubukana bwawo, by'umwihariko Rwanda bivuga gute, hari abirengagiza nkana ubukana bw'uyu mutwe, by'umwihariko nk'umuryango mpuzamahanga ukunda kugaragaza uyu mutwe nk'udashyigikiye cyangwa se murambabarira nk'udahangayikishije u Rwanda, abasivili bo muri Kongo n'akarere k'ibiyaga bigari muri rusange. Ubwo rero ikosa rya mbere rikorwa n'abatekereza gutya ni ukwirengagiza ko FDLR yubakiye ku ngengabitekerezo ya jenoside. Ahangaho babyishe cyane rero iyo birengagije ko uyu mutwe ufite ideology, ndetse ukwirakwiza bikaba ari na imwe mu mpungu zimunga akarere k'ibiyaga bigari, ukagirwa rero n'abahezanguni kuri iyo mitekerereze bakomeje koreka uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari nako bashaka kototera u Rwanda. Uyu mutwe rero uracyari mu bihano wafatiwe n'umuryango w'abibumbye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ntibibuza gukomeza kuvuna umuheha ukongezwa undi mu burasirazuba bwa Kongo. Imyaka ikaba ihise indi gataha, ndetse na raporo zitandukanye zigaragaza ko atari rimwe cyangwa kabiri uyu mutwe ukingirwa ikibaba, ukanahabwa rwose inkunga z'uburyo bunyuranye, haba mu bya politike, gisirikare n'ibikoresho byose bikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu bihe bigiye bitandukanye. Ubwo rero abayobozi ba Kongo bagiye baragwa ndabivuga gute, bagiye barangwa kenshi no kuvuga ko FDLR itagifite imbaraga kandi kigizwe gusa n'abantu bashaje bahunze ubutabera. Hanyuma ariko kandi uko kuri ntabwo ari ukuri, ko uyu mutwe uracyahagaze bwuma, haba mu bikorwa bya politike, mu bya gisirikare, ndetse no mu ngengabitekerezo yawo. Ni ibintu byongeye rero kwigaragaza cyane muri iki gihe, mu by'ukuri muri iki kibazo kimaze igihe hagati ya leta ya Kinshasa n'ihuriro AFC M23. Raporo z'impuguke z'umuryango w'abibumbye zo muri 2024 na 2025 zagaragaje ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bwakoresheje imitwe ya Wazalendo na FDLR nk'ingabo zunganira iza leta mu kurwanya AFC M23. Ibyo byonyine kandi byakagombye gukuraho burundu imvugo n'urujijo ku bagishaka kugaragaza FDLR nk'umutwe ngo mu mateka gusa. Uribaza ese ni bande bayoboye FDLR kuri ubu? Ku ruhembe rwa FDLR muri iki gihe habarizwa Lieutenant General Iyamuremye Gaston uzwi nka Byiringiro Victoire cyangwa se Rumuri, afite amazina nk'ay'Injyankwi, akaba ari perezida w'uyu mutwe. Yavutse mu mwaka w'1948 mu karere ka Musanze y'ubu mu Rwanda. Amakuru agaragaza ko rero ubu abarizwa mu gace kitwa ngo ni Hembe, ni muri groupement ya Bashari Mukoto ho muri teritwari ya Masisi muri Nord Kivu. Yafatiwe ibihano n'akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Iyamuremye yari afite ipeti rya majoro,
aho yayoboraga batayo ishinzwe imodoka, ibyombo, amaradiyo ndetse n'ibikoresho bya gisirikare, aho ingabo ze zabarizwaga muri Camp Kanombe ndetse na Camp Kigali. Kuba akiri ku buyobozi bwa FDLR bigaragaza ukuri kugoye kwemera kuko uyu mutwe ugikuriwe n'abantu bafite amateka yubakiye ku bikorwa cyangwa se ibikorwa rya jenoside. Afite abo bakorana mu buryo buhoraho bashinzwe gukurikirana ibikorwa bya politiki n'ibya gisirikare. Muri bo harimo Moise Izabayo ukomoka i Gisenyi mu karere ka Rubavu kuri ubu. Uyu ashinzwe ububanyi n'amahanga kandi bivugwa ko nawe abarizwa Ihembe muri Bashari Mukoto. Undi uri mu bayobozi bakuru ba FDLR ni Major General Bunani Daniel uzwi nka Busogo, ukwishatse ushinzwe umutekano. Yavukiye i Nyakinama muri 1963. Ubu ni mu karere ka Musanze. Mu gihe cya jenoside yari lieutenant kandi yakoraga nk'umujandarume i Gisenyi. Umuvugizi w'uyu mutwe w'iterabwoba ni Augustin Maniragaba azwi nka Kile Ngoma, akaba ari undi muntu ukomeye cyane muri uwo mutwe, ubarizwa nawe muri ako gace ka Hembe ko muri groupement ya Bashari Mukoto muri Masisi. Akomoka ahitwa ngo ni Nyamutera muri Ruhengeri, kandi yize mu yahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda i Butare. Muri 1994 rero yakoraga nk'umwarimu mu murenge wa Mataba muri komine ya Ndusu, prefegitura ya Ruhengeri. Maniragaba kandi yabaye umwe mu bantu bakoze cyangwa se bakomeye bashinzwe kwamamaza ingengabitekerezo ya FDLR. Afite aho ahuriye na jenoside rero, akaba afite aho ahuriye na jenoside yakorewe Abatutsi, kandi azwiho kuba yarashyigikiye cyane ibitero by'abacengezi mu mwaka w'1996, aho yacumbikiraga iwe mu by'ukuri murambabarira. Uyu Maniragaba yabaye umwe mu bantu bakomeye cyane bashinzwe kwamamaza ingengabitekerezo ya jenoside. Afite aho ahuriye na jenoside yakorewe Abatutsi, kandi azwiho kuba yarashyigikiye cyane ibitero by'abacengezi muri 1996, aho yacumbikiraga iwe. Nyuma rero aza kwinjira muri ALIL, umutwe waje guhinduka FDLR, igizwe ahanini n'abasize bahekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ni byinshi rero twavuga kuri FDLR, nk'ubwo izingiro ry'iki gisirikare FDLR ishamikiweho n'umutwe w'abiyise ni Force Combattante, abacunguzi bitwa FOCA, bayoborwa na Major General witwa ngo ni Pacifique Naunguka uzwi nka Omega cyangwa se Omega Nzeli Isael. Yavutse muri 1994 mu cyahoze ari Gisenyi uri mu karere ka Rubavu. Bivugwa ko rero atuye mu ishyamba rya Kirama mu gace ka Karushishe muri groupement ya Mutanda muri Rucuro, ni muri Nokivu. Mu gihe cya jenoside yari lieutenant mu ngabo zahoze ari za FARC, zaje rero kuba urutirigongo rwa FDLR nyuma yo gutsindwa zigahungira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo yitwaga Zaire icyo gihe. Muri 1994 kandi Ntawunguka yayoboye batayo ya 1994 mu Mutara mu burasirazuba bw'u Rwanda, aho ibirindiro byo byari muri komine Muvumba. Azwi nk'umwe mu bayobozi bakomeye kandi bafite ubunararibonye muri FDLR. Nubwo umuryango we ubayeho mu mahoro n'ubwisanzure mu Rwanda, Ntawunguka yanze gutaha, avuga ko rwose ngo adateze kugaruka, ngo kugeza igihe nta mututsi n'umwe uzaba urusigayemo. Aya ni amagambo rero yatangaje. Bisa amagambo gusa y'ubuhezanguni, ahubwo ni igihamya y'ingengabitekerezo ya jenoside igikomeje kuyobora uyu mutwe w'iterabwoba. Hanyuma rero kandi ikindi kivugwa, Ntawunguka kandi ni umwe mu bafite ubumenyi buhambaye mu bya gisirikare. Muri uyu mutwe yize mu ishuri rikuru rya gisirikare École Supérieure Militaire, kandi ahabwa imyitozo mu Misiri, mu Bugereki no mu Bufaransa, harimo n'amasomo rwose yo gutwara indege. Ibi rero bigaragaza ko FDLR atari umutwe udafite ubumenyi cyangwa se wavutse ku bw'impanuka, uyobowe n'abantu bafite ubumenyi buhambaye mu bya gisirikare. Yungirijwe na Major General uzaba akiriho Cyprien uzwi nka Kolomboka niyo cyangwa Tadieu Mugisha, ndetse bahuje amateka. We rero yavukiye i Bushikiri mu murenge wa Murambi muri 1967, uri mu karere ka Gicumbi. Mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi yari lieutenant, ariko yari hanze y'u Rwanda mu mahugurwa ya gisirikare mu gihugu cy'Ubufaransa. Nk'uko bimeze kuri Ntawunguka, yize mu ishuri rikuru rya gisirikare kandi nyuma akomereza amasomo mu ishuri rikuru rya gisirikare hariya mu Bubiligi. Uzaba akiriho n'umwe mu bayobozi bakuru mu bya gisirikare
bakora umunsi ku wundi muri uyu mutwe. Ubwo rero kuvaho M23 yongeye kubura iyi mirwano, uyu yagize uruhare rukomeye mu bikorwa bitandukanye no kwitabira inama z'abayobozi kandi agakorana bya hafi n'ihuriro ry'igisirikare cya FARDC n'imitwe bikorana. Hanyuma ni byinshi twakavuze, iki ni icyegeranyo kinini tuzagera tunakomoza ku makuru menshi akubiye muri iyi nkuru yanditswe n'ikinyamakuru Igihe ivuga kuri FDLR. Hanyuma reka soreze kuri inkuru ivuga ko Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Nsengiyumva Justin yakiriwe na Perezida wa Centrafrica Archange Touadera warahiye gukomeza kuyobora iki gihugu kuri tariki ku munsi w'ejo tariki 30 Werurwe. Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva yitabiriye umuhango wizihiza cyangwa se wirahiza rya Perezida Faustin Archange Touadera wa Repubulika ya Centrafrica. Ibiro bya Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda byatangaje ko yakiriwe na Perezida Faustin Archange Touadera mu ngoro y'umukuru w'igihugu, ariko ntihatangajwe ingingo baganiriyeho. Archange yatorewe gukomeza kuyobora iki gihugu mu matora yabaye mu Ukuboza umwaka ushize, yarangiye agize amajwi 76.25%. Murabizi ko u Rwanda na Centrafrica bifitanye umubano mwiza mu ngeri zitandukanye, by'umwihariko mu bijyanye n'umutekano, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Yes, birumvikana ko rero ubufatanye n'ubwo bukomeje. U Rwanda na Centrafrica mu rwego rw'umutekano barakorana. Murabizi ko hari ingabo z'u Rwanda ziri mu bikorwa byo kubungabunga amahoro muri kiriya gihugu. Mu rwego rw'umutekano kuva muri 2014 abasirikare n'abapolisi b'u Rwanda batangiye kujya mu butumwa bw'amahoro bwa Loni buzwi nka MINUSCA hariya muri kiriya gihugu. Mbega ibihugu bihuriye kuri byinshi. Hanyuma kuva 2020 ku busabe bwa Centrafrica u Rwanda rwoherejeyo abasirikare bo mu mutwe udasanzwe 1200 bagiye guhagarika inyeshyamba za François Bozize zari zisumbirije umujyi wa Bangui, ndetse byagezweho rwose. Hanyuma muri 2023 kugeza 2025 RDF yatoje abasirikare barenga 2400 hagamijwe kubaka ubushobozi bw'igisirikare cy'igihugu cya Centrafrica. Ni byinshi twavuga ibihugu byombi bihuriyeho. Ubwo rero uruzinduko rwa Minisitiri w'Intebe hariya muri Centrafrica ntabwo ibyaganire na Perezida w'iki gihugu Faustin Archange Touadera byari byakirwa hanze, ariko rwose nibiza gutangazwa turahango tubabwire gatanu ku kandi. Reka tubashimire cyane.